Watinda ata mukisia bombe bala wa atindela nina hawi kwatiwa kanani watinda nesa na kwa ibinda yengi ni kutochandani wa kilungu cha dhuva wa mukamba ndani wa kisasiki cha Adhiani FM na de mukisia likana kilungu cha dhuva wa mukamba muno tudie tuidiana kwaliku kumanya umo wa mukamba ti lilia kideo cha mukamba tika kunikila utuo wa mukamba bala tuwe idie takamba na bala tuelekele idie mahambai ya mukamba na de mukisia ondo tuasia hanikana okedewa wena ikulio okedewa wena woni okedewa wajanda kwele njombe henge mukisia kukania dhuva wa mukamba tukwatia ni kwisila nabani ya utumani mukubi ya noti monza inya monza ile dhanda tu inya nongo message mukisia kwanzia ya WhatsApp wambe na dato dhuva wa mukamba wambe na dato dhuva wa mukamba na baneno timonza inya monza ile dhanda tu inya mitambone ya Adhiani FM igeroke ya newa hele njombe henge kana intika kwatia ni kwisila kwa Facebook kwa Adhiani FM wasia wito binya wito ti kunikila monoko likukumanya mukamba no mukamba au metava au miyeneke aendeteva kwe kiwata eva na eika ata nade mukisia nyekuto chandani wa kilungu nitawa McDonald wa madio nadani wa mitambo tena mweni walati bitu na kendani wa ilingu mbetu ndani wa kilungu kicha dhuva wa mukamba na ekana mbeleli na ukudo cha Bishop ndani wa kilungu cha dhuva wa mukamba kiwiyono kicha umundi na ambeya na utoelesia masito maku umetava na wika ata. Asante McDonald, kwa sio tueneza. Nduya meza na nina utanuru na titania isia wa Yesu Kristo kasimisi. Siku huko yetawanya kusia kwa Yesu Kristo. Loti iloko usiawa. Na twaita kusisi tukaelewa. Tigo kusiawa. Mungu siku huko humanity nesetwa nyingi. Litawa Saturnalia. Saturnalia cha kivyo cha utania ebinda kusiawa kwa myundi. Okay. Na leo the shortest day in the world. Kwa ala yimekala kola kwewinda. Yise usio witu the Africa hii. Tiwe na mwasa na mukubi. Them ya na ito on the is. Kwa Tritania kusia wakanondo kindu kimwe ni ramo yani kana onemba muza na tigo dunia ni yetikilave mundu asili. Very true. Na mundu su mundu takani wako sia wa edha. Emuko ya. Atani wako sia wa edha. Ko edha tutania kusia wa kwa Yesu tuyasia edha. Tuyenda na tutenda. Tuyasia. Nondo Makedona mundu yuta kwangeza kwithia ndevo muitania sia wa yakwa. Mu commemorate mwana wako kwa kwako. Yeah. Mukethia na kisindu mukwita makumbusho lakini mweka birthday yakwa tumekukua asante asiati tukenda tuneto masiro mako ni asetu tungia ngimo bya nikwenda Yesu ni wasiwe na kitu mito utana atotana twese ni Yesu wasiwe atwese timo kana wasiwe ni neto Bishop Dr. Gerald wa Makedona ni mutano ni kwenda nini wita moyo ndo wakwenda nkaini wende na kwikanisa na ni wende na kusalucha mukamba na mukama ni wende na kwimana na ni wende na kusuanie we IO au ndetaba aendetaba na aendete nikina endete bekata kwa unju tocha mukamba bala uyu mwatu kwa tieni ndino wa kibindi ki cha dhuva wa mukamba de ito twendete mono ya Adhiani FM na ngaya kwa dhima karibu sana. Asante na Bishop Dr. Gerald Manzinoti na kendri wa mitambo kilunguni cha dhuva wa mukamba na ino ni Adhiani FM mukisia ino ni Adhiani FM kuichuma kibitundri wa kilungu cha dhuva wa mukamba. Dr. Gerald Manzi Bishop twanene yemo mwalume ukonia wananio wadhimo wa mukamba undo kwa adhima na bawitina briefly nenda ututunge oitina banini utuelesie ndio undo tutabisie kukonia wananio wadhimo wa mukamba ngaisia sekaranga isia umama itu sie soba wanekenda itu wadhime kana kenda itu one mausio nikenda ditindike dini wa kilungu cha umundi kiyokonia masitwa yu Makedona na mukamba wizu kisabala wizu kisia mukamba akileta makini atatu nzene wa wadhimu ukibembe mukamba adhima na kiwu na kaleuka se yokalaka se ubitu ni mamolo kuelewa akanenge mwana wake akatoa ya museba yazo payazo paya museba ikalita dome eweka akalipo na baba yaje ka kibeti aye yunga muse usu akaya kale uku amina akakwata mako mama nosu akamunene awalimu akamutwila mata
na kosa kiuchu aketa akamutwilanga matamoko chuthio moko na akamwia eba akitha nyaka keba kakithui chuthio akeba kakithui niwetikila ni wosa wathimo indi museusu aketa kiuo nthita ndembo ya kwikia usielo kana covenant katika manosu nake nundu yini wa transfer authority ni waneke manosu yu mano wa athimwa ethia anengo authority ethe kwa kwanzie nge muse aminana na kuwathimana aleta kokilela kibila kila wekalela anenge mwana atekalela ndikela ambio dispense kana unengane hukumu Zila tuokie tuambia kutia ngayula wawo toka atumia maete kalogo kana ukiwa kilio na maete ndakame yuweza kwithia utie nyondo kwikwa kwanga yula withayo wikwa kwanga isiandu yu peki bathuka nyuma kidona twaite kwithia twinenea pengai witu na ngai situ na ithe maitu ila matiye ngai ulawo maambie kuthaitha ngai ingi na iso serious always in plural zito ngai situ enondo ne mbinge tinga yomwe ne ngai mbinge na ngai isu mbinge nondo nese kwenda uzembe wa siana nondo nese atwikilize kilungu kemwe cha musyosu yubutumiosu aithi ayosa ndakame ayosa iya ayoka ibula buladia kana yekolondo kweka kielelo ni kuzembe anga isu anengane mwana wake otongo ine wanga isu yuri tunokie twabikoba andu manambia usalucha manambia kubeta ekalogo na mambia obeta ndakame mambia utumia iya na kiwo ayu wewe wathimo yula yuwebo ola wiko so umundi tiketu atika dimwe waite kwa dimana iya lakini yunga kulwa nea atumea mabete iya na kiwo mathime mwana na ndeto otondo yako wela wambie kwa dimasiana yake baya amatabisie ndeto na ndeto isu ni sesumbe kandi ya Israeli mbako nondo pina wa mutumia tiki woni kiloko itande pina wa mutumia nondo mwana pina wa mutongwe pina wa mutongwe tio konza ngumu nende twela umakanywani wake ndeto ya umakanywani wa mutongwe ni lozi hivi ya ete power yo omunde ona tragia rusini maondo ala maingi mo ndeto kunana ya wamana kila chabata nende twele kuma kwa mutoko mi ula waito wakilisha serikali na ngai asie omunde ni moki declare ni mitambo ni ya DNI FM kisia tekiluguni cha dhuva wa mukamba mitambo ni na McDonald na Dr. Bishop Dr. Gerard Manzi ni wakiluguni cha dhuva wa mukamba kuyombi mukisia tienda kunikela mono maudube wakonia masitwa tiba ya teneni mukamba aitwiye mwana wake isietwa alila sechao tu makidona pa ya teneni twase tenera kamba abikaketa twambebu mwana wake wa mbeke bwese kana kibwese ndaito nesitwa ya mundu etwe nesitwa zila kamba we wasie libe na bina monoko manduko kulia kamba au miseke we sitwa ya kibwese ba ototo to mwana wake wa mbewa kamba mutibiseti udelikanie eta wa kibwese kibwese ni mwana muku wa kamba ni we first born sitwa ya kibwese ni mandita ngalimanda babukune ngalimanda historia yake kamba eka yunga kulia ayumete banondo isitwa lewa edukesia the na kindo ya minia na tuyeto taisa uma tete kibwese ni chao you nito ya wewe kibwese ni oyunga tukambea usisia tusisia tukaiwa lakini ola tuende na matuku tuende na uzuima na uviana tukadhoima tukadhiana no tuweza kukwati kamba asiata dila mwana wa siawa mwana wa ibinda ya teme tuinaisie twaite kosa mukamba kumabala baumie na mukamba aimu Israeli na hicho kitumwe na mzaiko ya Israeli maleta siana masito kuyana na mundongi ala meta siana masito kuyana na ibinda kana kiko
Tondo ukiwa tu mwana wetu wa munyao asiwe bila ya munyao. Mwana wetu wa mumbua asiwe bila ya mumbua. Wetu wa mumbua wetu wa mutunga ni kwa sia kana kalaka imkakukwewe na kuwa yuka ka uwa atungwa ono watu usioka twezi mzioki na zioka asuo ndeni measia kai mundu wa imbe na etwa ona ni leo kukiwa unge na kana zioki zioka we asia hii either asiwe umaya akwa kana asiwe mwana la mukukwewe akwa wo ebweka utungiwa yuno mpaka ukulie mwana okwita na wita nesitwa ndiki na choko na yu mwana ola wa Balamu wo etiwe Isaka nideka kudeka nundu zila Abalamu atabizwe kana akasia na ona muko agetiyo veka na ila Sara watabizwe na akiadeka na mewa mwana simuisia mukamweto ideka aya nona yu Esau ila wasiawa akilia asiawa Yakobo amba kumela na ayumela Esau okambewa wake na baani bo Esau anengwe sitwa ya Esau na actually Esau yesa kutrika anengwe nundu alulilwa atrika Edom nundu wa ndengu ilawa ile chapati Yakobo eta wa graba nundu wa kukuta kitino cha mwana ina ya sitwa Yakobo ni kuitwa Muti mundu kwete keketino ja mundu longe ni mugena ni na ito ketumi dai lasima ngaya Moses ya mweta Israeli you was of course is the sia Yakobo olondu sia ningwe masitwa tiende wanenga ni ninyi na ninya mama nenga naye na kaula maokita yubo kaula wo maokita na ito ketumi yuto kasio katuka neno logo ni ize wasiana ni owaito nenge mwana esitwa Nyala mukisia wa BNFM mukisia kinukicha dhuva wa mukamba tekwatia kana isietwa ya mwana ya ilete kuma kwa eze wake ni tumi itatu tunetumi chambe yu kwitikila kwa Yakobo akamake manengesena masietwa kwa etie madina siana isi etawo kuyana nolondu tuwa mokidete. Okay. Umagetwa wrestling, ugiaketwa praise, nina kwata mwana kuoni kutaya ngai, mume hapa akalomania na akeli saka akalomania ukeza bila masitwa mena kitumi kiki bazukanyo na kila kitu anapaka msi. Yes. Tuke namba ile zilamu siai wa mundume wanenga mwana esietwa amunenge nundu mwanosu akaaka musi wake mwanosu akaaka Makedona nokaka musi wa Matthew nawe omaru kabanda witwa Mr. Matthew mwana wako ni waketwa Mr. Makedona very true ni kwa sababu mwano wa munenge esietwa likivoko family su ya kunele kaya kithokoti family ya mukaundondo mukaunde family mukawa kwande family family ne ya kwakwa isito ya mwana wakwa ili undu ono mwenye sa uvingi sa musi wako laki beti chapa chumete ona bayunu maite kweza batiyenye lakini nundu wakwizi ya nitu alikile sithi yoni ite ututenya tuyambi osiana asiaka na kamwe kambe ngisi aka kwito kakele ngisi aka mkwa mudhonwa elewa asiaka kabisi kambe weyeketa nangu na kakele weyeketa mudhonu yu pato asiai masito ni madhelile tuikita copy paste nigo na tuwa copy paste mwano nicho kitunyo kuwa na mtwina dhina mwingi nunu mwano akaendanya na mabeba la mekala na mutumi wala mweti esitwa yake nundu esitwa ilikusa beba ni wokusa ya mwe ni wokusa esitwa tongo wali beba na beba ndo kusa Makedona yu oyu mundu lo kakwita ukasia mwana mwita itapalo na itisia mito manzi bishop manzi ne uwe kana ni manzi ne na njazi ya mwana kameta manzi by the way na wabo no hizo kuna ngaishi ya tata na ngani aiwa asia mwana kameta manzi wewe kana kero manzi aye neye nauna ni waeteze na muno nondo naina sindwili na yake kinyume Makedona kinyume chambe nina twani mbai ni ito
ndailito twala nondo kasei masia amondo ni mwetu mukitono totonosia na ni kasi ni wako kwanza yengi Bishop utoa ite kazi ni wako kabisa na tunasiana 10 no acha ambao mfikisi kidogo tu ambao kuna hapa Bishop no wagyu tena na kidhi cha mukaba mundu no atwae kazi wake Bishop na yeye mwenye ya mundu already wewe mundu na mundu alifanya kazi yake na yuko kwata ni tesi ndio na tikasi yoka tukwani ni kasi ni ani mwitwe ya Kembai na mukela sia wacha mundu au ndimo kitoro na pale mukitoro so kideleta mwitwe then wewe chairman wa kitoro kwitu na inya na inya na unyamasiane kwe ndemwe kumanungu yu kwa kusiawa ni kasi nondo mudhonu na tatani makasi na kama tabia makidona no hizi twananga nondo zila twasoma Biblia Abalamu atweyesera matieni ata makidona Sara ai etheo mwana Abalamu inyana wa iki bako kwa uni mwekinya nda step sister kana half sister nigo na nundu wo aiba nduka yewa mutiamya aiba nduka yewa Abalamu wako ni Sara nundu mbeko na mundoni wako tuoka ila Abalamu wambe yotuma ni mwana kibeti atuma naku aze mweka atwa ya Kanani ano mweka manenge Isaka wakwa sioko ku ya misinyako usioke kwa mwana inya kutiwe naume wa Isaka usui naume akaunenge mwitu bete mwana hapa ni kasi ni karati kasi Rebeka na Isaka ni makasi nda nono Rebeka ni wa Bethel na Bethuel na ke Isaka ni wa Sera na Bethuel na Sera ni masiane aya tukaba Yakobo atumwa kwa Labani masiani na Rebeka ndemwe okay Yakobo atumwa kwa Labani mwitu ni ninya Rebeka akuiko bayizo kumana atwa iwetina tazini atwezi etina nondo sio mdeina ni wesi sio tukasi yake bibo wakwatie Laeli akwata Lea na akwata Bilha na akwata Zilpa asuni mama si ekemba ya Israeli sisters matwawa ni cousin Yakobo mena Laeli ni makasi nda nundu Laban na Rebeka nwasiani wendemwe ni makasi ngati makasi ni makasi na andayo pe undunga iwaneni kinyume chamo yupai makumana hii tabu debo huwa hayo mabitu kake bwana mabitu kainwa hadi nyumba ya Israeli haye lakini zilandu moke mambia kwa makona utia nundu bekindu kimwe chama cha munombeni wa utia nyosu wa bakuwe tukawite kila ni kwa siati mundu kuna kibete akakuna na moya kineka kuoni kasini akenda kuna mundu suke kia mume sumu uoni kasini akenda mwike sumu mundu sukwenda kwete la Makidona au malukati kuyani oseloli akuesidusia Makidona atwaiko paloko twaetwa kwa kasi niwelea Makidona anaetwa okwa Makidona na aibi kama yewe twatunga miyo Makidona mono mwana waito nini nungu akidi ya tutwa na atuya liliki nichokuona tuyowana nichokuona mitwano yusue moleano nungu andwano wa yudu makona ni maile niye kabisa nina muna na mwilegi yue pe kiba pe ni okulia Makidona pe makosa simba aya kabii kananzia pe makosa kono no bayo no matini lakini pe makosa simba aya simba ndio kanatiwa yo omonde tuketikila kana kiki no kie kwetu ni itina wa mwalabu moila mokamba wokie kuma kula umie ila tukona ba abira kusiani abake bwesi siana siake siatwana sio bene
mwitu akatwa ni mwana kama sia niwe ndemwe nundu musi wa kamba ndai tikila etu make masia matwa wenzako kwake bali mwitu wa kamba utwaitwe nzako wa kamba na atwa wanao no ina na ngoma kite misi ya kamba na bayai kiuma na bayo dhuku lakini latokia ase maete kindu kikwitwa biasala ndindo wa mutwano Magidona ase biasala utandelia zini wacha wa mutwano wesa pithia munduti ndekwenda mwitu akatwawe enda uthogosia mwitu wake enda enda kukethangeza kwisila kwa mwitu wake na hicho kitumio mundi wezi mutwano ni ukatalilwa mali ukakulia hii mundu utalilwa mali oyo we aitakazia ni wakutalilwa no amione na tuitumwa mwana akosa loan Makidona ucho salon yo katwane na yuke betu kiko akuzine kili kubono kina tuzo wa salon utila wakila mwi mbesa nundu wakoko kitwa nundu akili kilo ne yetu yo dutona mundu aiye ta mundu akikala maisha mazuku aimanda kiwe tiwe wenda mitwano ningi Makidona kwara nitsi mitwano bingi na niwe ana kyamwete nundu wizi ukezukiza kila kikweto baya ukegwa mutumia achasia enda million mwana kwa musisi kumakusia wanakwenda na hapa ngili maana tano na mwetu noetwa milioni na ngombe sia mukune na chao na sio na sibizuzi ombe ukandika ya list yani kitwa si items 50 ila mwana kwa waita kunenda yukakezia andwa pe undumatini mwana ndo emo mwewe ate nono ni mwana wako. Thank you ni Bishop Dr. Hajera Nzimanzi mungise kesala mitaboni ya hini kwa tunengelele ndeto sia kusia mungise tenda ati umunde tenda unene muno murumo ukonia undo mukamba witokamba wapia sijana siake masito ndo kunengela lakini tikaende ya oingi ni wa kilungu chukite mwaka mweo lakini kwa oyoju mukisia tenda Bishop Dr. Hajera Nzimanzi kesala mitaboni ya hini kilungu nikicha dhuba wa mukamba tunengelele ndeto sia kesia ndeto sia kasia muri Makidona ni kasi yake mukamba aneviye kindu chato longa niwe naweza kwithia yutu isiasia no tusiya bala makwie nika na tuisia na sito nondo omunde wasia inyaku beba inyaku alika mwana oyo mwanonde unenge ndai yateze ni waito munenge ndai yate nyake ndaita inyaku nondo niwe mukukwiwe na icho kona sana itwikite nemu nondo kana kake na beba wa inyaku eki wimita mami na kaka kwita mami wimita dadi na kaka kwita dadi no yuke sapile asia na isto kaneno logo akama maina siana na tia kama meoka mbai mbingi ni sali kile kendo nichu na ukeza pesa ita yuba ba central with ya kama wasia karaoke wa kama karibu kama wa karaoke ukamoja ya Biblia kake maneno maandika wa ni kwa uwe ya ni lazima akana kama tetendea ku like bana karaoke teta ni lazima ona kikaba kibao ndo lazima kikaba kibao no idi to emete aide to kalea ala twenendi no okay bit akatigina ni sidere wa kunguchokete no kwitakana isietwa ya mundu wese kana wiganda imosio no wiwa mundu so wetane gwa no no wiwa mundu so wetane gwa no ngei puti baba kitadina no ndu witakana isietwa ya mundu no wesi panduwa na sio Makidona ando thene nekwata nasio lakini nundu amabebala mundu wiyose anake yumba umbanisia etha ayuko utwikani wakwa ndethe yawe ingi ethia ebema na bepozu wehetwa mwana yuni wo ukaukethia mwana maundwala ukwika timu aite kwika otondu wase tutu nene kilunguni tukingi nienda kwa mukamba kake mwanuma twamba kule chakithio kila kinokie kuma mwalabu oka tukasiokia kiaja akaba jambe we ayita ki mwana yake kibwesi alilo mwita ithe wake niki alilo kwita mwitulo wa trai inyake niki na alile na kibwesi alile kwita mwitu wake nzale niki kana akamwito isitwa nyingi nyamuka kamba kana yamuka kana si asuko ma kibwesi maketa sana sio anzale na ala kinondo nzale ndape yake musu kwenda pe yake basi ndape mzali ndape tu mwana yake basi
Thank you Bishop. Asa ndamuno ni kusema mtabo ni Abiani eto Dr. Bishop Dr. Gerard Manzi noti na Kendri wa studio si Abiani na tunaangalia namba yako ya simu Bishop Temino Kelele. Namba yako ya simu ni 0722492218. Baadaye mwanza ile ina kenda ile mwanana na please bomo kamba nina kuyendo kamba andike message byandike mabandika message imwe nenzo lakini ndizongea imwe sienda boya na ndona andika weta wata tafadhali no kuno simwe mbo inavata nanye ndile tu kuteja na ile kuna hapa studio na no tete tafadhali nitoa McDonald wa Mario bila chumoni chukite tipelea pili wa na kiweo kiseo na kisimisi kisio chusuite wa dhimo kwa hiyo Kazi koko. Kazi koko. Ya wini ege automatic ya tu amina kama. No, yo sete lakini no kweli. Kama mtu mwezia hapo zie ndo sasa. Kwa kwanda ya Bishop. Sasa wewe Ailezi bala wino kwa kasi. Ailezi bala wino kwa kasi. Lakini tio edit.